pabushiku bwa lelo lesana tusosha twabuka bamweo kabiri bambi bali pamwela pama social media bambi pama WhatsApp baleunfwa n'okutamba obunkolanya bwalekanalekana bambi balebelenga amanyuzi bambi fyofine nabo balekonka documentaries eryo bambi fyofine balekonka ukumona efibusa ifyofile ekita bambi nabo balekita posti ifikope ifyalekanalekana nomba bamunina namulomba pali buno bushiku na pali kano kashita ukutila tusambilishanyepo pesambirilo limo ili letila ukutila umutwe kaneni kasebanya ukukana kasebanya kanshi nelembo twalaesha ukwenda nalyo twalafumyafye muri Yakobo chapter 4 verse 7 aba mu Chingereshi twalafumya muri Yakobo chapter 4 verse 7 mu Kibembomo amashina yandi nga fintu mwaishiba nine Michael Cheta kanshi nalatendeko kubelenga mu Chingereshi eryo fyofine pano manise njalule mumulaka wesu wa Kibemba mu Chingereshi mulela ndokutila ati James 4 verse 17 Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Amashiwayo kwesha okwilula mu Kibemba mukusupawira yaleso okutila ati eichola mbeni kulilesa ichile pilibulo okunakila kulilesa kabiri kaneni umulwani nao akafulumuka kuli bayimwe kanshi mwisambiro lya lelo twalaisha okusambilishanya ifyo twingesha okukana umulwani nomba ilyo tatulatendeka okusambilishanya okuyapana mankati ayesambiriro nefuwa yatumune mu introduction ifyo twalaisha okumonapo ifintu fimo muchituntulu amabumba y'abantu abalekanalekana eryo nemyeusha abantu ishalekanalekana balaluisha namaka yonse okutaluka ekibanda kabiri balakabira okutaluka satana lelo chalibe chashupa sana ukuba omufyafi amatontonkanyo ya muntu mwineke fyenga fulumuka ekibanda abantu abengi balesha okuba omufya okuchenjera kwabo abantu abengi balesha okuba omufya amasambiriro yabo abantu abengi balesha okubelenga amabuko ayalekanalekana nefyo benga muno fyo benga fulumuka ku kibanda lelo chipala kwati nalimo bale yakashafye muchituntulu umuntu kuti afulumuka ku kibanda lelo enshira yakufulumukiramo tayaba iyakuba omufyafya amaka yakwe n'okuchenjera kwakwe abengi balafuwaya n'okukwata esubiro lyakufulumuka ku kibanda lelo ekyamupamba batemwa ifintu ifyamulwani nalosha mukutila ati tekuti mupate uwabirira ensalu eryo mwatemwa ensalu kile pilibulo okweba ati abantu abengi balafuwayo okufulumuka ku kirwani lelo emisango shamulwani nangwi mbela shamulwani isho asekesha nangwi mbuto isho asekesha mu bantu shena bali shitemwa nimbela nsheshondela ndapo apa imbela tulesho okumonapo apa nimbela shabulalelale nimbela shabufuntungu nimbela shakutamba obunkolanya n'efikopo efyalubana kabiri nimbela shimo ishalwambo nimbela eshampatila kabiri nimbela shimo ishitwala kuboni esho batemwa nimbela shimo ishakusangwa mu bulungani lelo basosa okutila balipata ekibanda lelo batemwa emisango sha kibanda takwinga omuntu uli onso winga fulumuka ikibanda lelo atemwa emisango sha kibanda we munina nakusonsomba poli pa foni yobe nakusonsomba poli pa chitunshi chobe choleba ompya pakumfwira kweyimbila nsuma bushe uchili ulekana ekirwani uli ni satana lelo chili uleba ompya fyakwe apalinga obulalelale apalinga okutamba obunkolanya obwalubana apalinga olupato apalinga okususha amashiwa yakwaleselo yalebirwa bambi okumfa kuliyimbila nsuma chili chipunwisho
abantu amabandozi bapangire okutambirako obunkolanyo obwalekanalekana, okutambirako nalimu amapornographium, okutambirako nalimu enimbo. Lero eryo banfu amashimikwaya n'okusuusha baleesuusha. Bushe muniina ulipamo pali abo napendawira abaleetontonkanya muli omusango, abapata ekirwani nango abaleefu okufulumuka ku mulwani, leero abalambatira ku misango sha mulwani. Katutendeke nomba twatwafe mu introduction y'essambiriro lyesu, nomba tutendeke mu kikomo kyakubalirapo. Bushe kuti nakitashani pakufulumuka omulwani, ekikomo kyakubalirapo. Muri iki kikomo nalimu abengi kuti tuwamba okwesha okubomfya amatontonkanya n'okuchenjera kwesu. Umuntu uli onse tekuti abomfya okuchenjerwa kwakwe pakufulumuka omulwani. Umuntu tekuti abomfya okukosa kwakwe efye okwaba omubiri okuti afulumuke omulwani. Umuntu tekuti abomfye ifintu ifiri fyonse efipe nangu ifyanso okuti afulumuke omulwani. Umuntu tekuti abomfye efye okuberenga kwamabuku yambi fye okuti afulumuke omulwani. Leero kulifye chimo ekyo engabo mpya, kulifye nshira imo eyo engendamo okuti afulumuke omulwani. Umuntu nga kuti afulumuke omulwani okuba mpya, amano yakwe ni nshimfwa yakwa Yesu Kristo yake. Umuntu nga kuti afulumuke omulwani okuba mpyapye okuchenjera n'obwishibiro bwakwe n'okuba mpyapye ifyanso fimbi fyalekanalekana ni nshimfwa yakwa Yesu Kristo yabe yapye. Vamunine fo tuishentekwa tekuti tubomfye efye kuchenjera kwesu, tekuti tubomfye efye psychology, tekuti tubomfye sociology pakufulumuka omulwani, tekuti tubomfye efye history and philosophy pakuti tufulumuke omulwani, tekuti tubomfye efye amanga pakuti tufulumuke omulwani, tekuti tubomfye mpatira yakumupata fye okuti tufulumuke omulwani yo. Lero kulifye nshira imompo iyo muntu engakwata okufulumukira mu omulwani. Nombeli pusho lya isawe munina bushe ni nshira nshiyo iyo winga fulumukira mu omulwani. Inshira lili pakusumina pamfu mu Yesu Kristu, ili pakupokerera pamfu mu Yesu Kristu, ili pakuponyeme mbushobe ukushitula pankasa yakwa shikulu Yesu Kristu. Ni nshintendekelo yakufulumuka omulwani yatendeka. Lelo nga taule fwayo kuna kila pamfu mu Yesu Kristu ukeshoka shomboka tawakafulumuke omulwani. Kanshi twamona muchipandwa chakubalirapo ekireso kweba ati bushe kuti nafulumuka shani omulwani. Inshira twasange yepusukiro fye nimo nga twabelenga mu birimo y'abatumwa chapter 4 verse 12 muleso samashiyo yaletiro kweba ati tapali ishina limbyo mu omuntu engapusukira, tapali n'empusukiro limbyo ly'omuntu engabomfya, kano fye shine lya kiramashina lyonse lya kwa Yesu Kristu. Munina Yesu Kristu alekwita na imanina alipanse alekonkonsha pachifuba chobe, alekonkonsha mukatika mutima wobe efirela ndebuku lyakusokolole lyaperwe kuli Yohane, alesokolola kuti lati Yesu Kristu alekonkonsha muiswile ukuti engile apyange nganda yobe, afumyemu obuchende mukatika mutima wobe, afumyemu empatira mukatika mutima wobe, afumyemu olupato mukatika mutima wobe, afumyemu echipi mukatika mutima wobe, muiswile alekukabira alefu awamye enchende ya mutima wobe ukuti ushale uwayemba, ushale ichirengo chipya. Yesu Kristu afwile ukuti iwe ube chirengo chipya. Munina nino ine nshiteyo kwete ili ole umfwa, ili ole pema, ili ole enda iya kusumira pamfumu Yesu Kristu. Wishibyo kutidaya pabushiko bumo tawaka kwa tamaka ya kwenda ukasendwa fye mumbokoshi, ukasendwa fye kutwala kumochali, ukayalalo mwatalala umofwaya we mwini olalo mwakaba ukufimba na duveyo washite ya mutengo. Lelo pali budia bushiku duveta ya kwa te value ukalala mumbokoshi utawaka kwa te ifibusa fika kuimyafye no kuya kushaku mando kukushindika. Lelo fyonse fika bwelapo bakeseli lapono obwali fyo fine nokukulabo kalfume mu history yabo bakaleibusha fyati kwali omuntu waifi. Bushe kumbo ekwekaba kulya, bushe ni kulubali nshe lyokaba, bushokaya mukulungutika kumbo nangu bushokaba mukusekerelo krolelo mupushi wobe Yesu Kristu ukukushibusha no kupendelwa pabasamba malaya yabo mumulopa wa mwana wa mpanga. Kanshi twamuna mu kikomo kyakubalira po mumbira nsuma Yesu iya kutila ati bushe
chinshi nangukuti nafulumuka shani kumulwani twamona ichintu echo twingabo mpyafe nishikulu Yesu Kristu alesoso kutirani nenshira nechine nomwewo echine fye icho olingiri okwishiba kabiri enshira iyo olingiri okwendamo kabiri emwewo wine ewo olingiri okukwata mwibukisha okutira ati umulwani akonke ukwipaya nokwiba nokonaula lelo Kristu Yesu alesose fintu fitatu ati nenshira nechine nomwewo. Katubutukire pa kikomo ikyabubiri. Iki kikomo kyabubiri kireesosa okutira ati bushe kutina chimfya shani umulwani ilio pano manapokerela imfumu Yesu Kristu mukupokera fe kwa mfumu Yesu Kristu nishinamu chimfya umulwani nomba kuti mwaikalirira mu musango nshi nangu fintu nshifimo ifyo mulingiri okukitana okuleka. Ichakubalira pocho twala ishoku mona tulingile ukusendeme mbushe Yesu nokushitula pankasa ya kwa shikuru Yesu Kristo. Ichakonka po tulingile kwamba kuchinja matontonkanyo Yesu ukutontonkanya pabukulubwa kwa shikuru Yesu Kristo na pabukulubwa bubumba bwa kwa lesa nokuchita appreciate nangu kutashalesa ifyo achita pakati gamio Yesu mukulwala kwesu konse tuifulumuka kulilesa lelo tupalame kulilesa mukulwala kwesu nokuchula kwesu kuitulengo kufulumuka kulilesa lelo kutupalamike kulilesa ngefyo Paulo aleso ati bushe chinshi chinga tulesha kukutemwa kwa kwalesa bushe kushifwalo kwendo bwamba bushe ninsala Paulo apenda wile fintu ifingi apalingama basic needs ati fifyonse tafinga tutalusha kukutemwa kwa kwalesa nga iwo munina chinshire kutalusha kukutemwa kwa kwalesa bushe kwangala fyene sonde bushe nibula lelale bushe kukolwa bushe nangula misangwe shale kanalekana eshire kutalusha kukutemwa kwa kwalesa lelo lesa naso sokutira ati pali ifyo fyonse ta pali ifinga kutalusha kutemwa kwa kwalesa nga wafika fye pakuipela ena lesa na ipela alefu amukaululishanye nankwe alefu atukaululishanye nankwe ngefile sosa umubomfika sesema Ezaya mu chapter 1 verse 18 kutira tinangwime mbushenu shafi tashani iseni tukaululishanye shalabuta tutu nga kotoni yabuta ngemfule yabuta lesa alekuita munina na mutotela pali akakashita tuwakwata ndemona tuwaposa fyenyishita 12 minutes yalinga lelo muli 12 minutes nga mwakutumana nokutontonkanya paluselese fyo amichitira kuti 12 minutes ya mulengo kuchinja obwikashi bwenu lesa mupale kabiri lesa musunge ngembila nsumeyi imyafwe mukatika mweyo wenu. Amen.